Manipur Top Channel की माइकैदगी मरोइबी इपाउसिंग म्यामना थमजरी हानबदा जरीबा मसकार KNF-P की कमांडर टाइगर ननी हाइरकपदगी NIA ना थिजन होख्रे ममांग से इंग्लिशिंग अनि कुनिगा मरी की नवेंबर 10 मथिर जरीबम की जकुरदोर लैबा CRPF पोस्टा एटेक सथखिबा याउना मैतेगी युम क्या मै थाखिबदु KNF-P की कमांडर टाइगर कौबा अमगी मखार सथखिबनि हाइना क्लेम तौरखिबगा मरी लेना NIA ना टाइगर की मथक थिगत पौख्रे हाइरि पाउसना मखाताना हाइरिबना जरीबम की जकुरदोर लेब CRPF की पोस्ट लंदाब मैते की युम क्या मै थाखिबदु KNF-P की कमांडर टाइगर की मखार चथबनी है सोशल मीडिया थादोरखिबा अदुगा मरी लेना कमांडर की एविडेंस NIA ना एजेंसी की स्पेशल कोर्ट लंखट्रे हिरम मरी लेना NIA की मैकेडी की कोर्ट असिद पिखलखिबा रिपोर्ट अमदा KNF-P की कमांडर टाइगर ना ममांग से की नवेंबर 10 जरीबम की जकुरदोर लेबा CRPF की पोस्ट नोंमयम बॉम कपसिन लंदाखिबमदी मैते की युम क्या मै थाखिबदु मा की कांगबुन सथखिबनि हाइना फोंदोरखिबा वाफम अमा वायरल वीडियो अमा यूट्यूब चैनल अमद उरे हाइरिबा वायरल वीडियो दु विटनेस पेन ड्राइव अमद डाउनलोड तौरे हाइरिबा पेन ड्राइव अदु स्पेशल कोर्ट सबमिट तौरी यावरि NIA ना थमलखिबा वाफम सिंग अमसम एविडेंस सिंग अदु कोर्टना एक्सेप्ट तौखिबगा लोइना कोर्ट असिना पेन ड्राइव अदु NIA दा अमुक सिनदुना मखा ताब थिजन हुमजिनबगी थबक सथनब खनख्रे वायरल वीडियो याव पेन ड्राइव अदु NIA ना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मरी लेना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की सेक्शन 105 की मखाद सील तौरबा इनवलप अमदा कोर्ट असिदा लंखिबने KNF-P की मथक चथरिबा थिजन हुमजिनबगी थबासी सूद लेरिबु कुकी लहोलुप असिना सू एग्रीमेंट खुंगाउनब्रा हाबिसि असबो हंगम ओइरकले पनमयावदि ममांगसे की नवेंबर 10 कुकी मिलिटेंट्स न CRPF की केम अदु अटैक तौनबो होनबदा CRPF ना कापथोरकपदगी कुकी मिलिटेंट 10 सिखि मसिगी ममान कुकी मिलिटेंट्स न मैतेगी अहल अनि मै थारगा हलंखि तरुना फारबा मतुंग तमथिन हालबा मतुंग बाराक तुरेल लंगथरखिबनि हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोक्ली मकासा थरक पोइना तो परफॉर्म ऑपोजिशन अमसुम रूलिंग की MLA खर लाल हौबदा डोनेशन पी हाइना ED ना चार्जशीट फाइल तौरखरे हौखिबसै इंग्लिशिंग अनिगा कुनगो हुमदोइगी जुलाई थादा मपुंगोइना इम्फाल वैली द ऑपरेट तौरिबा लहुलुप अमना तुआन पॉलिटिशियन सिंगदगी लुपा लाख कयागी सेंफम सिंग डोनेशन तौखि हाइना इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ना चार्जशीट फाइल तौरखिबगी सरुक अम ओइना डिजिटल एविडेंस ओइना फंखिबा डॉक्यूमेंट अमदा युमफम ओइरगा रिपोर्ट तौखि तौरी दी प्रिंट मीडिया थागलखिबा रिपोर्ट अमदा हाइरिबना लहोलोबसिना डोनेशन की सेंफम सिंग लखुटखिबा अदुगी मनुंगदा BJP की MLA मयांगलंबम रमेश्वर युमनाम खेमचान खोंखाम रविंद्र BJP की स्टेट जनरल सेक्रेटरी प्रेमानंदा मैते मणिपुर असेंबली की स्पीकर थोक्सम सैद्रवता अमसुम कांग्रेस की MLA कैसा मेघचंद्र यावरी ED की चार्ज की सरुक अम ओइना लुप अदुगी केडर मेंबर सिंग अदुगी फोन कॉल रिकॉर्ड सिंग एसेस तौबगी मतुंगिना रमेश्वर लहुलुप असिदा लुपा लाख 9 खेमचान लुपा लाख 3 मेघचंद्र लुपा लिसिंग यांखै सैत्रवता रविंद्र अमसुम प्रेमानंदन लुपा लाख 2 पी हाइरि डोनेशन पी हाइना डॉक्यूमेंट यावरिबा पॉलिटिशियन तरु अदुगी मनुंगदा अनि दी प्रिंट मीडिया का वरी सनाबदा मखोइना लहुलुप अदुदा असिगुम सेंफम अमता पीबा लैखिदि हाइना फोंदोरखि हाइरि दी प्रिंट की रिपोर्ट असिना मखाताना हाइरिबना पॉलिटिशियन सिंगदगी नम हादुना खैरखिबा सेंफम सिंग अदुना केडर सिंग ट्रेन तौबा खुलाय अमसुम यूनिफॉर्म लैबा मेमार सत्पा अमसुम ड्रोन लैबा सिजनै ईदगी इन्वेस्टिगेशन असिदा हाइरिबा सेंफम सिंग असि कंस्पिरेसी की सरुक अमा ओइना ड्राइव तौबनी मनी लॉन्डरिंग केस अमगा मरी लेना सतखिबा इन्वेस्टिगेशन अदुदा लुप असिगी केडर सिंग सिना तुआन पॉलिटिशियन सिंग यावना लनाय मियोय सिंग हॉस्पिटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज अमसुम स्कूल सिंगदगी डोनेशन की मिंगदा लुपा करोड़ क्या की सेंफम सिंग कलेक्शन तौवी लुप असिना लुपा करोड़ क्या की सेंफम कलेक्शन तौरिबा सिगी मनुंगदा लुपा लाख कया अमदी नेशनल हाईवे दा टोल टैक्स ओइना अनऑथोराइज्ड ओइबा मौना कलेक्शन तौवी NIA ना फाखिबा लुप असिगी केडर अनिदगी फगतखिबा डिजिटल डिवाइस की मतुंगिना आर्म रिपोर्ट आर्म बजेट डोनेशन रिपोर्ट डेली कलेक्शन अमसुम एस्टिमेट बजेट फॉर ट्रेनिंग आर्म एंड इनोवेशन हाइना तुआन बा टाइटल सिंग यावरी एविडेंस सिंग असि ED ना सबमिट तौखिबा चार्जशीट अदुगी सरुक अम ओइरि हाइरिबा चार्जशीट अदुगी कॉपी अमसु दी प्रिंट मीडिया दा लेरि दी प्रिंट की मैकेडिगी डॉक्यूमेंट पल्लिबा
politician asi makhoi statement sing record tawgadra haina hangba mad idi gi mekedi gi phongdorokibada CLP ri ba miyoi sing ayambadi extortion gi victim ni miyoi khara gi di record statement sule loop asina miyam na kian khanganduna matau kramna collection tawbagi habisigi matik sab evidence le Enforcement Directorate ki mekedi gi NIA na 2023 ki July da register tawkiba case amada yumpham oiraga investigation adu satakhibani investigation asigi manungsana ED gi mekedi gi thoksom Ganasyam amasum Laimayum Anand Sharma Kobami any October Tarakatarukta Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002 gi provisions in Gimakhar Forthi Nasigi Matuk in a Mamang Seki December Tarakani the SARS file Tokibin Hadi Amaramdana Manipur Sat Kidavasahi Manga Henzilagli Kuki Sing the Poppy Tabagi Matana Khangba leite Pauzakov Say Sigi Ahoba Numit January Amada Diligi Zantar Mandara Pangtokiba protest Amada KSO Delhi and NCR President Pauza Kup Guitega Paumiamaga Wari Sanavagi video on social media viral or viral video to the interview Loriba Paumieduna Pauza Kup Guiter Su Karigi Satnariba no Hangmada Guitin High Subhash Chandra Bose Nahiram Wapam Aikoina EPU Nakoida Ningtamba Pigi have wapam the Ningsinguna Mite Fruki Mata Ningtamba Tan Manihana Pondoki Madura Paumiduna Madudi Nakoina Talib Ningtambasi Baratagira Hangbada Nehactang Samam Nakre Tonga Guitian separate administration Talibasi Majoritarians Hamite Diki Tan Mani Hana Fondoki Paumina Hangbo Hongi Pokumpiruduna Pauza Kup Guitiana Makatana Fondoki Vida Majority Mite community na Kuki Natural resourcing Kuki Gilam Sing occupy Torona Bohonari Haina Pongdorapada Paumi Aduna Matau na mutation na Kuki Singilam occupy Tona Bohonai Haina Fongdok Libano Haina Hangbada Mahana mutation Esti Sanana Taurang Pasi Mipainga Amadi Amani Haina Pokumpiki Tung the Amuk Paumi Aduna Kuki Gilam Sing the illegal poppy cultivation Tobi Matanga Hanglobuda Punama Khangba Saraga Nganglamba Pauza Kup Guitena Madu Khangdi Mak Mahironi Sahi Mangarum Pare Lerik Tamduna Lay Bahina Yamna Haitoi Singtoi Sadana Wanga Dudagi Nataiduna Pakumpiki Amaramdana Koki militants in a cooling but mapams in the poppy tavern Kangluki Iranga Sigi Marueva Maramam Oiri report Kumzaing listening and Kungamatu Memar Zuntana Kusa Taduna Lenga Paising Grabamatung Memar Manum the Tolokiba Levak Manungi Kangkong Cyber Pibam Siga Manipur Tokliva Kangluki Iranga Sigan Nava Marilini Memar Gitangu Lita the Pibam Machine Maramoraga India Awang Poktang State Am Oriba Manipur Kumza English and Kungum Dogi May of whom the Gi Maite Emerson Kuki and Kimark the Kuto Naduna Mioi Saniga Yankagi Matak Secret Toklibira Machine Maramoraga Manipur demographic Soba Oho Malaktuna Manipur Missing Yamba Kanglupa Oriba Maite Sing Manipur Manunda Missing Yam the Bakang Oraku Yavi Sing Nabalete. Masiki Maru Maram de Memarig a thing by Yaudana Ein kind of meat sing left and a such lapadagini. Maitegi Lupsing Gimat Matungina Manipur Lady Bakuki sing a siga, Memar Lady Vestin Haina Kang Nari Bakang Kimio sing a cigar Naknaba Marilene. India Manu Sangakuki Haina Kangnaba Memar Oiragana Sin Haina Kangnabani. Kangup Amakakta Gimioini, Haide Bamio Kangupasi, Ein kind of Manipur Sangshilaktuna, Singi Sarukshin the Kundas Lakpani Habasini. Manipur upon missing million 3.2 Gimanunda, Tankayama Hena Lady Bamaitina, Manipur upon Magingam Kaigi Sada, Tararum Kakama Ori, Tampaki Lamda, Kundaraga Lemoriba, Sada, Maudragi Lam Singi Sarukshinda, Kokiama Sunaga Purma Kundavani. Manipur Minister and Verengi Makedi, Manipur took Libi Irangasi, Memarigi Sanglak illegal migrant drug Lord Singna, Manipur Maras Landana Bohonarapada, talk with Irang Haina Maral City. Amaram the Bara Sakargi Solicitor General Tusar Meheta na Supreme Court Manipurgi Mokta Leriba unclaimed Haksang Ayama Memarigi Ain kind of Sanlakiba Muising Hana Fondo Collectre Loinana say Sigi Zulai Kungama Pandigi Manipur Sakana Sinduna Manipura Sanlakiba Memargi illegal migrant singi biometric detail Lautuna Makoibu Yangshin Bigi Tabukshata Vokre say Sigi Zulai Kungani Twigi Kungo Humdoi Papa Memargi Kampat Zunta Kotona Digi Memar Masa Satreka Taragani to Manipura Sensilaki House of Power official Oina Memar Masa Lisingani Songa Rungi biometric detail Kongat Pagamkre Adubu Yam Drabada Memar Masa Lising Taraga Mangadigi Kun Pavagi Sangda Manipurgi Singi Zagasing the Leramba Yai Haina Tazinari
Manipur gi sing gi lamdam sing da Kuki militants na khutling duna leiba mafam sing ain kaina popi thaba si thokliba kanglo ki rang sigi maroiba marama moiri Manipur gi sarkar gi maikei digi kumza English sing ani taraga nipan digi war on drug law thoktuna singi lamda ain kaina thariba popi pambi sing mangana bohonarki thawang adu Kuki sing gi maikei digi sing da khundari pa Kuki sing muthana bohona bani haina sandoktuna sarkar gi matak irang sagat pigi marama moiri Matang asida Kuki NP gi huang loi thangmilen kip ge na haiba amana Kuki sing da popi thari basi Manipur sarkar na than mani maramdi sarkar sing da matik sab infrastructure thambida ba sina maram moiraga sing da khundari ba mioi sing popi thabana tana atop sel ningthi jana phangba yaba lambi leitabadigi tangai padana popi thabani asigumba popi sing thabadigi phalakpa senphamna masa masugi leirik tambadigi horagi imung manung salai bada sel thadari bani Popi natana atai mahi marong thabada phalakpa senphamna imung manung salai ba kona di haibasini matang asida New Delhi gi Center for Ants Welfare Study the Research Scholar Oiriba Dr. Anurada Oinamgi Matungina Bara Sarkar Indo Memar Ngamkai Paring the Sambal Khaba Lucian Basutauda Pre Moment Regime Pungpana Laktok Basutauda Sarak Sahing Naduna Lady Masigi Mor Ngamkai Paring the Formal Oina Laron Itiksa Tanaba Infrastructure Matikzana Sangatuna Matau Taudana Lady Land Custom System Matau Tahonbaga Tahonbana Ngamkai Paring Si Yamna ningthina manage tawbada mating oigani maram asina New Delhi da linsu siba sai su tectaba police ma lokhatpana punamaki aphaba oigani hari Manipur top channel ki maikei digi maruibi I pausing miyam da thamjagi hanbada panam pauksi digi lokusaraga Kamal Babu gi anabu GAC semgadabani haina bomb thamjilamle wakat mifam GAC na kanagum amataga sel gi yasina khibalaiti Haukiba saigi November kunga mangada laima khongda leiba army camp da thabak subu sangkhibadagi haujuk phawa thiba khangdana leidiba Laisram Kamal Babu gi haujuk leidiba JAC muthalaga anaubu JAC ama semgadabani haiba yauna thaba chirol amaga loinana hand grenade ama Laisram Kamal Babu gi mayamagi mayumda thamjilam laidi Thagdo singa se yukpung tare rom tabad Imphal West ki Sangmai Police Station konba loitang khuno maning lekai da leiba Laisram Kamal Babu gi mayambani haiba Laisram Binod ki yumgi thongal thamnam khibani hairi Bom aduga loinana mataki warol si thaba sirol amaga loinana thamnam khibani sirol aduda KCP hainasu sauna thaba loinana Kamal Babu gi JAC da aroibu warning JAC muthalaga anaubu JAC semgadabani thikadar contractor amata yaw yaroi Ihau lalon basing hard kani haiba wafam sing tharamki thagdo asugi matangna police na case ma lokotuna thijin ba hokre hari amarom da laima khong de leiba GOC 57 Super Mountain Division campus manung da thabak suba sangkhibadagi thiba phangdana leiriba loitang khunau dagi Laisram Kamal Babu mangkhibaga mari leinana semkiba GAC da aina thingkraba KCP na warning pirambadana tana anaubu GAC ma semgadabani haina Sejat amada bonga loina thamjilambagi mayokti yaningdaba phongdoktuna wakat mifam chathakri ngasi loitang khunau bazar bot mayaida mafamadongi masing yamlaba maira paibe medi miyamga loina satakhiba wakat mifam maduru saruk yaraduna JAC gi member Purnima Sina hai yumlakta bom thamjinduna miyam aki akhang pokhanba JAC na akan mamong na kandem tawi masida sunatuna letter head yaudana sejara mada KCP khak thariba lubasi karamba lubno hai mayek singna miyam khangna sengdokyu yaningdaba kya leirabasu JAC da mayek singna suggestion tawbiyu madugidamak JAC na thong launa hangduna leiri kanagomana JAC gi thaupuge haibada ngamgadaba oirabadi madugidamak JAC na ayaba pigani maram sarabadi JAC gi thapubasing sindokpada akaiba leite haki wakat mifam madura saruk yakibasingna JAC gi wari sabigi muhutta victim family gi yumda bom thamjilamba yaningde mirakta bom thamjilamba karamba lupno sengdokpiro JAC na kanagomba miyo amataga sel gi yasina kibalekti victim family da awaba gi matakta hena awaba pibi yaningde haina thaba placard singju sijinaki Amaramdana Hayang Manipur gi governor oina wasak laugodoriba Ajay Kumar Bala Imphal thunglakre Hayang December gi ahumda Manipur gi governor oina wasak laugodoriba hanagi Union Home Secretary Ajay Kumar Bala ngasi Imphal thunglakre Ajay Kumar Bala ngasi nungtilpung amaga makhairom taba matamda Imphal International Airport thunglakhibaga loinana mahana airport hek thunglabaga Manipur gi Chief Secretary Dr. Binit Joshi DGP Rajiv Singhani lusingduna civil amadi police officer singna taram okhi
tungda Rajbon lakpaga loinana mafam adu Chief Minister N Beren, Manipur Legislative Assembly gi Speaker T.H. Saitrabata, Cabinet Minister sing yauna lengaki makok thongba official sing na taram okhi. Thauram gi manungsana Manipur Rifles amasung IRP gi personnel sing Rashtriya salute pikhi. Panma yabudi hanagi Union Home Secretary Ajay Kumar Balabu Manipur gi Governor hablakibani. Masigi mamang Assam gi Governor oiriba Lakshman Prasad Acharyana Manipur gi in charge oina puduna lakibani. State asigi Governor oina hablakraba Ajay Kumar Bala hayeng ayuk pung taraga makai tabad Imphal gi Rajbon gi Darbar Holda Manipur gi Governor oina wasak lauragani hainisu pausda makhataki. Amaromdana mi paul tangdaba iromdom lepsaba Manipur nation ama sagatminasi YK Diren Hauju oiriba Manipur gi phibam asida mi paul tangdaba iromdom lepsaba Manipur nation ama sagatminasi haina United Committee Manipur UCM gi President YK Diren phongdorakli wapam asing asi nungthil pung ama tabu tamda UCM gi office ta ningtha maru marang yentokpe gi thoramda phongdokhibani Lobasina Thadorak Posiolaman High, Tauramadura UCM gi President YK Diren, Secretary General Santan Hakpam, Secretary Organization Dipanjit Ningthauzam, Secretary Women's Affairs Irungum Ongbi Bimola, Secretary Human Resource Development Laishram Ratan, Secretary Resource Mobilization Huidrom Noren, Secretary District Affairs Nongmaitim Ebotonamadi, Assistant Secretary Women's Affairs Irungum Rani Balasar Yaki. Tauramaduga Mari Raina UCM gi President YK Dirina Hai, Aikogi Sitmilon Faganaba Wat Padaba Kunayam Ohenaba Ahenba Potok Potok Patai, Matamgi Anauba Technology Sing Seasonaba, Akang Ai Singi Waka Loksing Lobusangi. Suning nomning Bakunama Samgat Minabasangi, Langaki Mari Lenabasina, Hiramasi Hena Kan Mamiang Sangba, Matamsana Lomi Sinmisangi Matautaba, Polam Sing Matamsana Pangan Basangi, Miyamnasu Maru Marang Mari Lenaba Missin Sing Low Matamda, Aigi Matautaba Singtamaklovio, Ishagi Sitmilon Kunagi Nungaye Pava, Punchiro Lam Oenabasak. Samgat Minasi, Amana Mabu Mating Pangraduna Puni Himinaba Puna Sokat Minaba Haiba Wakalonda, Tabak Dominasi Hain Apple Toki, Ngasi Gentok Liba Maru Marangasi, Hangam, Mangal, Sagol Hawaii, Suzak, Alu, Sarasini, Maru Marang Singadu, Gumbi, Moirang Kuno, Lamsang, Yairipok, Topasing, Sarangpad, Pongdong Bamgi Lomi Sing the Yentoki Haiden Su Paus the Fondorakli, Amaram Dana. State Langara DA Hengat Kiba Tagale Dubu, All India Gi when Yang with a Hantavana penning away. State Langana Manipur government ki employees in DA, DR Sada Kuntraganitu, Rambadigi Sada Kuntragamapan Hengat Patagali, Adubo, All India Gi when a housing lady with DA, DR Gisangasi, Yangnabada, Manipur Yamna Hantana Labashina, penning away Haina, Manipur Government Service Federation, Manipur State Pensioners Union Gimekadigi Fondorakli. Imphal West ki Pisum Thong Manakta liba Manipur State Pensioners ki office ta permission unaba amada Manipur Government Service Federation ki Senior Vice President L Saratna hai Manipur lenga ki makhada laibi employees in All India ki yengnabada hanadagi hauna DA DR hantana phangduna lakhi maram asina Union asigi maikaidigi matamatamgi lengakta democratic oiba mongna pressure piduna lakpaga loinana DA DR asi hengana batakna duna lakhi Handak State Langana DA DR Sada Tare Hengatuna Puna Sada Kuntraga Mapan Oiragani Haina Chief Minister na Lautoraki DA DR Henganaba Laurakpo Kongtang Takal Edubo All India Yangnavada Handavana Peningai Oidi Habagaloinana Tuan ba institution amadi private establishment sing the Tabak Tori Singnasu Makogi Pangpam Topa wages sing Mapung Pana Panganaba minimum wages X revised of you Loinana Finance Department na pending the lady Mari Lenabo order Atuba the Tokpi you Haina Magna Legang Taxin Ki Amaramdana Solar Enterprises Assistant Manager Gi Training Satari Green Skill Development Program Gi Makara Thahumlum Satagadava Solar Enterprise Assistant Manager Gi Certificate Course Training Program Imphal East Ki Forum Patalaiba Directorate of Environment and Climate Science Ki Office Ta Makasatari Manipur Lenga Ki Directorate of Environment and Climate Science Ki Makada Levi Environment Information Awareness Capacity Building and Livelihood Program EIA CP Hub Manipur
MOEFNCC Government of India की मखादा सिलिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुगी मरमदा वा ngangloduna Directorate asigi Directorate Dr. T. Brajakuman hai training asina maram oiraga Manipur green energy ki ihau lakpada mating panglagani aduga training singna thawai yauna hotnaragadi green building concept state asida hawdoktuna makhoigisu asobu mafam kanjaba yai hainasu pungning thawtkre EIACP Hub Manipur State Coordinator Dr. Laisram Vision Maite DOENCC की Senior Officer Singyaukiba Thoramadуда Makal Makalgi GSDP Training Silibasina Manipura Greener Economy Purapada Mating Oigani Thazanari Directorate Dr. T.A. Brajakumana Training Singda Puning Thagoladuna Solar Energy na Climate Change Combat Tawada Amadi Carbon Footprints Hantan Bada Mating Pangwada Makogi Thaudang Laugodoribani Panki EIACP State Coordinator Dr. L. Bijan Mitain Hai Training Program Masina Sada Kuntradi Mana Palms Bamongda Pressman Pinapa Panam Tangai Fadaboina Tamleki Makatana training into the computer application, entrepreneurship, public speaking, mass communication, environment Gamari Lenaba Examasum rules sing GIS basic field survey market project kayada training sing the takpitam bibig mathakta field real business pangthokpada moral amasum strategic support pinaba sinbasu ye herik puna training kuntrana saruk yariba training program asimaru aina DOE NCC Imphal East yon atopa stakeholder institution maru aina KBS Enterprises amasum Sanazing Private Limited Sing with the Training Center Oigani Hanis Dr. Bizian Makatan Fongdoki Ningsing Bayabadi GSDP ki training hiram kiada Directorate Asid Silibani Hanisu Paus the Makatan Fongdorakli